Gichomba na ketheka sana nkethi cherukiriro ntuku ya Jumatano tariki 18 acha mweri ywa elimu akene ywa 2026 ni wambita muthoni wa kiramana ambite kunenkerie cherukiriro ititauri kana ichungwa kendo menya ni kaunti ya Meru ya raria nthiguru ne yetu yonthe ya Kenya na Kenya ome ya nthiguru ya Kenya tukiambiriria nerechirikitie utukinyela methene yetu ya ndeto Meru TV rukiri kiama kioneo puni bambiriritie mutaratara yo gwita antere chionde kuba kwithira bakiuria kari kuciandikithe ya ringi kura na kinyamu no kuciandikithe kia meneki kia no peu akiari bakiari bari ntere chabure ibarombe atungire na siasa baraba kuromba itikuba kwithira bagichunkumene kia meneki no peno tukine kyo kiama kiuti ya kaunti ya Meru bakirika no kanyelika inasui mwene na riboti emandiki wetu wa ndeto mwende Olaibuni. Ni bukarethia gicigo mbunge kia Bore kiri musafara yo kiama kia Nopono yura yuitite na mbere Meru yonthe rwari Bore Foundation aratongeria kathumba bakiama kia ario coordinator wa Bore Emmanuel Bondi Manu bonanitie gutariria mawe ya kathumba yara yaumana ciana kiama ki gitumi bakwanikio kiama kionka kia Meru na nikira Meru bari tayari kuwata mbaru mukibona aja mheshimiwa Mpuru wa Bore na kuria ndi coordinator kiama kia Nopeu pesa sawa kwa Bore ibwaga musimu joja kuikiana ba grade 10 mheshimiwa Mpuru wa Bore na kiama kia Nopeu kianjo kiriana baro irorera na batano na baba ira school fees kuma form 1 mwaka form 4 kuma grade 10 mwaka kiramo kwa Bore teibore mheshimiwa Mpuru ibwaga lakini to kwa nanjero Mpuru wa Bore akinyaro irorera wengo teu mheshimiwa Mpuru wa Bore ngabo nyingi sana no tubago twa coordinator Manu nikenda coordinate Bore nikenda Bore tukauga barambe tukauga tubaba dio tutira kugende aroire orera noe Lukia kari ni bauru tu wiciandikithia kiri kiama kina nikenda baeta na mbere wikumiria kio o amono ciandikithia ya ringi kura na nikenda bakathura atongeria baraba kwenda ithurano ne bia 2027 tujokia kura rongo risasi na karamu kako muta na kako andika ikure kuteu nande tujokia kura kena turingera MCA wa Tombi tumuringera kura na tomuta para na badre me gotrita na ngoge toriuga to ciandikithia ya ringi bae bakura na nkoro kito ciandikithia kia mene ko 9 ash ya tora letora ku na namba ya kibande na noringa kura omere okay utonye kia mene kajuga kuna ro ko ciariria ikura sonde na ko buromba to betwa kebere cia tukoya na arua tuciumiria ni tuinda toro tujukia kura anto betwa edi tuciandikithia kura kura ike 27 tomba iguita tongere baraba kyo tuitira nguge ndene ya kiberechia tubeberie na tungira tongeria baraba komba igo tuitira nguge ndene ya kiberechia ngiro mbantu mwanda ba kiberechia tukoya na ro tutureo kiberechia na kiama kia Nopeu iko chokeria mheshimiwa Mpuru wa Bore nkaba sana no tubo tuletera kiama ndene ya kiberechia so ndero mbantu ba kiberechia tuciandikithia kiri kiama kia Nopeu mheshimiwa Mpuru wa Bore tukamromba akinya kiberechia ja wewe ngona maguru jawe nikenda kedare ya to bakeberechia nikenda tugachia nikithia ndene ya kiama kia Nopeu na kitire Meru kuge no tuijoka kiama kira tuigwa ndene ya Meru kigijoka kiama kira kionka ndene ya Meru na ikyo kiama kira tubatigo kumia na tuwaikumeria tukoya na arua kiripotera Meru TV kuma Bore mbita wa mwende Olaibuni Ibo ya muno mandiki wetu wa ndeto mwende Olaibuni no tuboriboti una njira ikinyanilite bamo bakari abakuma wandine ya Mwanganthi irende na gicigo mbunge ke Centriment ibachiumirite na muthuro na kumenera mubunge wo kire magushine bakiwotirite na mbere na kinyote ngwe bethirite bakiona kumendera bamunenkere kura bakimwira nende ithurano twetete mwaka ya 2027 no kabaka mwane na bethire bakithirire mutongeri onge uratwiko tethio kibona ni riboti ya mandiki wetu wa ndeto Jeff wagituma na bwa kariba wandi ya Mwanganthia ireri kiri gicigo mbunge ga Centriment county ya Meru ni baumirite na kuthumbia bunene mujumbe wao kirima ngushini oni kira kindigaritie ni mbasari cia Centriment ibwoigerwe kinya laimu agetata akiuga tureta kuromba mbasari no ndiuria cia Centriment cietaga na mbasari iu ibo cionaga
ndioria inacietaga kinya nyuma yao kumunenkera kura cha gipindi kia bieri mujumbe uju naremi kureta witi na mbere kiri gicigo mbunge giki na gutibyo buru ethirite agitethia nabyo akari ngacoka nkoria kirema imbishop tenya reverend imbishop kirema imbishop wakiri wa independent Kenya yonde na niwe ariri Orongo 2017 yajira Mbaraka arauga itumwe kura na agatwikira stima Mbaraka na ngene agekira stima na ara Kenya agekira stima turamuringira kura buru na wendi bobwega ende stima yu tutacionere acoka kaire 2022 atwira nande bwandingira kura ndare go bwikira stima bukandingira kaire tewe ugire nkurukia Kalibaba ni borotete thina ya wagi bwa stima barabara injega na wira ne bunge Kathumba mujumbe uju ethirite akibekira mbere ba muthura na kuga mawira ne jau jonde mujumbe uju na aremi kuja kinyaniria about stima ira chiejire na aja chiejire cheru electrification lakini area ngene ele blacklisted inawe na tumeanka ama na oni na titu ichia umere gwe titu chia gwe namba chia titu chia juketwe ma titu namba chia miunda ichia juketwe imiunda etitu jukia roni kana ndie ndo yongwa endelea tutamenya no ntone gita mono stima rira namba chimunda chia jukuna stima itagetate itakinya kwa atori bali ori atire namba chia miunda yao iko jukua ina yetire na cheke bande na kila kitu irondo etere gukobwana namba ciao kana tagwetire okara kwa ukira tukwenda itume mundu kwethera tutiuma mundu ne imbio etha tutuma mundu ne imbio kira tukwenda ne electrification matwe itwagite kwe kampuni twongeria aje itete na iteche thirikari nuntu bakwaga stima nitwagire stima twe nuntu nande mweshimiwa wetu na agutira stima na twara gwikira stima tusemurikira kura ni aria bakirikiria nande Kalibaba baugite bakethira bagichinchi otongeria bakirima ngushine kiri kithurano kijite kia mwaka jwa 2027 aturiuga imbio kaire atori tule amukale ni bwega na mweshimiwa mantu twauga uthitherie orego thiro tagwata twauga iwanta wa muringira kaire na ndeke wikio na ndeke nduritie mbasare stima kwari Orongo no bishop munene kwari Orongo itwaba ukathukiria ba bishop rietwa kirima tiga kuthukiria bishop rietwa ende bwakura kaire tutimwa ibo mwetekerio u nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam Ibo ya muno Jeff agituma no ndubori boti una njira ikinyanilite akariba mwerera irede nterechi akariga wane ndiba chumirite na kuonania akore akwaniro kone kiraba gweti betherete batianire tuko kaita ni atungire barabethire bakithura bakerinende barua nterechi ya mwerera wagibwa stima anakinyarowe na kinya barabara akumba kwethirite okulokirika nithirite itwika mpanga inene kiribwe ndu Bishop Mwamwathi na chumite na kuwa wenende ari mukari wa ntire gachumire no tira akaribo bakomba kwethira baitethekana kanini karakomba kwithira kibatethia ko kenda utira uturo boy bokomba kwithira bwichinche na ni riboti ya mwadiki wetu wa Ndeto Ndagara waiguna Kamariro mwerera wandia chakariga Inoma sinoma ni fire si fire kanuni fire si fire kanuni fire si fire Bishop Nicholas Mwathikani gukuromba gite kemse wanini na chakariga akiwa kumane na bura Kalibaba benere tono tongoria bokorokete na bore ku wandini eno ka kwenda gucenja siasa cha wandi eno gitumike mutongoria kuthintura ikomea mathina marama entura tutithura mtu kendage mia gite na iketo mikwenda ucenje cha kariga tambandare kanto baringa kubania beno kamoje kumama tuina rwembo rwa rwandongeri cigetatai wamenyerie koya bukenwa bukanengarira kura bukenerwa bukanengarira kura emunde ndaya kubwera butigakobithanie kura cienu kaire aga kiringanja kikundi mwanya ntere ino
nkoroki yake yana wirane ba kuthirekeria waka dispensary yake tona karira rema kuthirekeria waka kioro na gwikira gitanda ria thoke ya mwerera akiuria kari kuraithaire mutongoria uri na maoni kagitaga kura mwaka wa 2027 ndienda mtu ya mwerera agabone nkira nyamweto manifesto ibatie kubondere manifesto ya kanuguti muthomu angachiangania ndakembege tithi yakwa ria ndego cia ndakerenge thi yaku nenkane mistari ya kembere mathama gitata no ndukanua akwamberia waka cibitari no ndukanua utwekera kioro twetethagia no ndukanua turetera gitambere finalist wiki kinya ondigerete ando beto wana friend no no ere kuthira no ndukanua kurutha into bithatu bina ekira bendera areta cibitari athondeka kioro na choka areta gita anenkere ikundi bithandatu mbia buraithage maranda atiga kenda baya bathie goro yakwa otie bukombeka muntu ayaga akwinie kanywa katheri ikagitani gwako kanuga menerete ware minister wore mimithikare ntore nonto bakugeria kureta mbathukana ndeni ya mugongo amero itigo olenjino amero barabo athira bombere ochencheruga bwatokerimania kerenyaga na mpere kwa ubumete tharaka rentore turumuritho tero kajwaro tigara na kethoro kendeke bueno buru ondinga mukororoka aria kina inaga maguru burekane na kethoro kendeke no atokwa natweka president wa ndegora Kenya thate na William Ruto baada miaka ngenge 5 baadhi tu tam kethoro kendeke no athi miaka ngenge 10 kuma mwerera wandia chakariga nkiripotera Meru TV rito kambeta ndagara waiguna ndagara waiguna ni mwandiki wetu wa ndeto kuma nterechi ya Tharaka ikundi kietire babikibiki akuma nterechi ya Kiutine Yembe Century bachumirite na kuteta nontubo watia shendi kana antu awichi thario wana kinyendire kwa urantu arwamba tukwithira abagichi bakiari bamenerete obicha mubunge gishigo mbunge kindan kile bakione ndine thirite akibekira mama wira ne kwagaita yakumba kwithira akibakira shendi cia bikibiki endu mwankatha ai atumbite kwithira akibakira ntubura butumite kinye kuruba thoko akinya bobone ne kuria kwandura kwa bakiwe kinya biberi abagakira shendi cia kwenderia intobio endi mwankira thai batumbite kwithira bagiakira riboti mwandiki wetu wa Ndeto Mukiri Onkunja Etethia bikibiki kuma Kiutine Yembe Central nibonaneti muthuro yo kini mubunge ndan kile wa Karitho bakiwa ati nombere kwithira kioya na kathumba kana etethia bikibiki barawita akarira skuru ya driving ende untobo botomba kwithia bokiuyura untomurungamiru obisi ya CDF nwasokete na kuate thakaini ciarwiro mbesa sen driving na barabeta skuru iberere kinya kubwithia kerio ndani kile kwe bonda sendi ato indiere atwagira na atwirire ayugu metene age atwagira na inyana atwirite mbere nyogu metene na mwanga thai tomba gokwa na thayo gya kolele twendiri wena tore bigibigi siondiri wena ire bibi nduritie batu toria kamwene au onto kamwene au oria wari kinya biria atio me akoria mabwe thiatia kwaraniria mwashimwa ire arabwithia Nteto scam ya onto bonde bora ke ile bwitha sia ndene Yembe Century scam ire arayukianto arandika marieto maratachi utheri araendi na ara wiba kubwithia driving school utekinya mundu nyomo etere grass na utewa bwithi kerio so kana ndo bikibiki ibo etere kuthoma ibo athomere ibo aero license aru thomere otutu ara yoru ari wataru arogero ni auke weta ogero yo mandri mwana na mbia otumira cio theri nanange driving license muna no kiaro nyoro ibuchoro kwa muno wetri mare rato mana mwanja o mwaka 700 barabara ya bonda mbi license kambe joto chitana zagu mbesi mheshimiwa ndani kile akishiri gorosi cia mbere ni cia vijana babunda na rira betre na kuthoma na skuru kwe bamo bendele na kuthoma boya na bangi na bateta kirasine bara bendele kuthoma boya ori ndi bathithitikerio na bakona driving license cio bara na bo bateta kirasine batisinyere keri kibwitha cua ibo bogu bakiringe sale pamokibo kana baberutere batukumenya bikuendelea no nto bara beta kirasine bara bangito kubwithia exam ibarite na ntu driving school na bakawatanira ria geri kabwithwa kaitene kau ni bawete kinya kwira nebekiri bawokero shendi ya bikibiki ni mubunge uyu ende hatomba ne kuyuria na riu kiri bise bakiwa mubango yurio na kiumikete thira shendi etiranjirio wakwa no ura kuruba thoko amwe na etithia bikibiki baba tari bekwatanira ara shendi batire ni wokwa tuandike list ya member baraba kwenda wende driving school bande kwa anto a member etithia bikibiki badro a member
ngiri 3 we kwandikwa ngiri 3 wandike wawere ni antu 7 takio ni antu 6 toko ya ndene ya thiro ndene gembe rondo ana mantu akuriaria kuma mweri wa mwanja antu baba bigibigi bakuthoma driving school begara bakuthoma ndigiri uteweta ibengero irasine bamawe etwe mbesa lakini mwesimu wa nurire no era antu more than 70 aba ndi mantu driving na mwanga thai antu iba thomere last year onthe kuma January 2025 mwanga December na mwanga thai batabwithigerio driving license ningothigia uthomete itarina ni mweri umuganele lakini mwanga thai ote mtu na driving license agira gyote no de mbiti siegwinya atho karibu apagi mbiti twangerere pagi na town toria ato bwetheri maweya no irora thimithi bonda sendi kuringana bora batwira na mwanga thai ote yo bene obarungana nge kuru thokone bouto ntu bubweya aimbi otesera antu ba murume ondani antu ba bakungire kura na nkoro emwe kenda ombo baundumia lakini wote baundumia no kawendeleto o kusundumia wewengwa weria mburene kanta batura thena na bia chio bito kwa nato akena chio timbia cha mireke timbia cha ng'ombe chiake sawa toru watu akena bia chiao chieto kwa mheshimiwa unaambua na sio tafadhali na tukuombi ukuje ujenge bonda shend na inkuwa mbichi ekeri sa financial year dire atana bia cha reroi imbi severiate ya imbi severiate ya onto bare imbi cha shende bonda iba chwembe cha inge bebe diate ya iba kwa bebe bake na bale awaka obange manto ya kubuithe maandamano to bange manto kubuithe nyarambe to atuike nyuma musonda na ubichinereke yake bonda ariko itwetire na twabangania antu angi cindi yoko twina vijana bara bareo na bara bakumenya uma kiuti ndi bakumenya kubangania itwangi ara cindi bati wokwa na in the next 5 days cindi gethe kwanjiri wokwa Nkiripotera Meru TV kuma Kiotene Gembe Central Mbeta Mokiri Onkonja Ibaya muno mukiri onkonja no tuboriboti na njira endi kura wa MCA wa Koroto bijikene ya Grace Gakinyamu na kinya MCA Engine Kanana ibachimirite na kuba kudira bakimeneria nene Felicity Kirotembirire uro kuromba gitike mbunge ambo ekuru account ne ya Meru bakione derete akiaria meambo etikureta ukumio kire yegeni na kire yatumire omba kwithira kibutongo ikuma gitene kya ya house and receipt system nende bakiare bakiwa meambero birira kurita airita no nto muthuro na kinya kwithira we no mbete kwithira akiunwa nkoro riboti mondeki wetu wandeto mutugi wa Kiambi Grace Gakinyamu na Jane Kanana bari MCs bakoroto kire mbunge akaunti ya Meru ni baumirite Felicity Kirotembirire kumana na miario yawe ya Arua akioneka gutangatanga na kwagia mwerekera nyume ya kweberwa kanyene ka mukarigite wawe ya house and receipt system ajanthi gurune oero ngugi urare moneo ukure moneo uranjoe ni sendire ngia DCP ndera ntu bande bare Meru ngugi baragithathia barebera thirikari na ndendo kwira atiri Kenya kai na mpara uratigire okururia nchuku cionthe na ndiko kuraumu atongeria bangi riri nya mtu agwiri no muruma utemba robiriri uri ambamba we na manie na stations cionthe wite na kunde lakini kakwira mama mtu aromba akura na inyietie no karomba kura okaewa lakini kutukana wakubwa wengine haitasaidia sana mutongerie no karomba ibwete bienine bonde baumira babo bakwenda women rep kinya ndo bago angenda agiteke MCA kibere champumire tutirimane kienine ndebene ugwe utwire urungamirite nchuku ndene Kenya yonthe oweta no ko urungamirite nchuku cia Kenya ugwe tiri otwira ni ro bingana bire nchuku ne yu na rira nchuku ite ne irio tatwira na nchuku riri kuretwa fertilizer etiagirite iretwa rioku ugetikirie karoku no te kuga fertilizer atebui niguo ku receive umechokia Mheshimiwa Kajuju na ngugi President Uhuru Kenyatta itwene na aretera obisi obusmani gutetera wanyonge Meru na kuna mwanyajui ogwa nande onto no karite nurai ngugire miake iwe thira ere birere wandikithitie bang'ana
kuringana na atongeria baba birire atongeretwo ni maruru ja kweberwa kiri utongeria akioneka kugwatana na njore ya rutere rwagana na thirikari iria kuringana na bone aibute Kajuju no go support eterere romba kura cia women rep kaire mia ucinda no support ni antu kithumba na ndio we kuonania we incompetent ogwa we mwekoro utebwa burwa kurita ngugi no kara umwanto bangi ukara umwanto bangi buru mbere kerito akare turethera muntu jabirire kaire ngugi ne national na ndi kurathukire inya gwa kerito tukura rero kacura muntu ngugi kaire cura muntu ura kumenya akandeliver lakini birere tunakuchua ukore ruinya kwe mwarire awanike microfinance Meru County mweshimwa gereito te kuona ja muntu no andikirwo no etere mama no andikirwo mwari weta wagatweri wato mubuta na ari na twana twiri na gatweri after kubutu wetho wa uteno ari kainyongere twana twaitu children's home wera bari birere koma watu Nkuruki ni bateterete munini wa rais Profesa Kithure Kindiki bakimeneria miari ya mithikali nturi ya kugatharaka Temiru ire ambiru bangi papa kuthura mwana wetu Kindiki kabukari atia pamwe bakuanga Meru angatharaka Temiru nyari nio Meru tukanyange pole pole na tuite neshima nene betu na atongeria betu mwanga twakana ntaka kana kumeneria bangi ugwa kuga mutharaka the Meru karanthe uchokere na in case of anything watweka kwe Meru ukaringwe mutharaka ka Meru aringe mutharaka muntu ura warite miari eu ajukwe na ajukirwa atua nundu we mutongeria utimba kwaria mantu ja ukwaria ja neighbors na uga mutharaka the Meru Gachagua no wa munyoro teno inya kukwiraniria Meru kwau twirathira antu ba munyoro ibo Meru nundu jau jange batu tukumenya tuje mutharaka kuma egita twechera twethire Meru yonthe gwatanite Meru yonthe kuma thochu mwankanto nyiri ere Meru imwe wigwa ja kuona mutharaka te Meru Kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia North-Imenti Mbita Mutugi wa Kiambi. Iba ya muno mwandiki wetu wa Ndeto Mutugi wa Kiambi no ndubori boti una njira ikinyanirite riboti ya Mutugi wa Kiambi yatwikira gatante gicunji gitu kia mbere kia Ndeto cia Meru TV rukiri uketa kuraya na ntukiri gicunji gitu kia bile kethira gicokera na mubango yo kumurika mangatheti ni wa Mbita Muthoni wa Kiramana.